Hey everyone, ngasi je hajik aise sanga oka punna thongdoi ne bako mix tawraga adugi sanjan hapchalle aduga chamthoe aduga ok se mu hapchalaga chamthoe bako bani mukbang tawbini sisu bani mukbang do video ngakni ina tharakadoi ada ina sum thongbagi aji thongbai mini ne ko ado thau je han haijallase thau je hana sahala matung da chap mane process hana I dumai nam tawdoi ne bako ado thau sar matung sida jira amu hapchalase aduga jira hapchala kan tilho amu hapchalaba tilho charam loi hapla kan da adum hana gi dumai na mamang da thonggiba dumai na thongni ne sisu adum machu kai ka morok kai ka do hana loi haphau doi ne bako keno tawraga thau bang ngauba kan sida adi maroi ngauba kan se loi hap hau do mai hap to ne bako so pressure cooker da kam thok do ne ba aduga kaino machu adagi morok sida loi hap hau ra se bako aduga pat khai ra se fazana adi nghatang adum fry tawraga thamba da ko adagidi umrok su kitang ama hape umrok ani hape bako aduga chumaina loina fry tak thoni aduga mase chumaina hatang ngawra kan jam ok se han hapchala se bako ok hapchalle aduga fazana mo atkair se kitang hadi machu ke ka do hape chu sal halam bako aduga mo sanje mo hapchala se sanjong hapchalse yam lodi kiji makai katang ne bako adugi sumain hapchala kan da fazana mo olani ola kan sida ngatang hapet sahan boy ka boy dum thamme bako kas adi ising ke ju tholokani dra ma hi ju dunna ngatang tham kan sida thumje mahi tholokna ba hena mahi tholokna ba thumje hape ga fazana or khaira se bako aduga sida alu ke kasu loina haphora doi ne bako aduga pressure cooker sida kam thok doi ne ba adu pressure cooker gi je kaino mu kam doi ne ise nipan mu adu kam doi ne bako soina alu hapsala se aduga soina mu at kharab alu je manung da lehal hor bako aduga ani makha thang halor ba aduga mahi hapchala se aduga pressure cooker hojigi da maina aina harba da maina nepal kumba kam thoe ba kaina nepal ka ba kam thola se aduga anda kam thok lo ra koido si phone se lerme sidam loishalle alu je kitang nam gai ne bako aduga ot khai ba dum kitang torak pa aduga dum loishalle smain da aduga chaba video di mabani gi channel da dum yaurabane ado ma'am ai description da jo hapam ge ma'am changaga dum yengbiyo ke ngasi gi bye bye